Warga Patisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpenda ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na benda ka NEET. Kakasils Autonomous District Council keju ajing yarap syaki briu ki bangat hagi apot Lenshop Mariang. Yakani la pentip dau Chief Executive Member ke Council uba Winston Tony Lingdo haba jubab ya ke jingkeli balawan ra dau MDC ke Mairang uba Equator El Nongrang haka khat khandai terik jeliu arajar arpun rio haba keli ya ke dau ke jingpen slam ke Council ban ajing yarap syaki longyeng ki basyakta na ki jingja Lenshop Mariang. CEM mulai tu baka Council Kelamang Pisah Sau Hajar Tengka ban yarap ya ki briu ki bangat malumala hagi jingsya Lenshop Mariang bat khatsan hajar tengka ya ki longyeng ki balangat hagi jingja ki bakhamhe. Ula pentip bahau snem arhajar arpsan arhajar arpun riu ka Council Kalayarap Pisah arpuwe ngut na nongpo constituency khandai ngut na umroi sau ngut na mau kerwat san ngut na mau hati, ar ngut na mau lai, sau ngut na mau kenrau, ar ngut na mau plang, ar ngut na nong sken, bat mariway na melem, bat langkerdem. Mr. Chairman, sir, nashpa dong ba hatu kumbadan hako state kadon dekat selak, kamaina kadon kemban Riu Hajar, bat ki major kidon kemban silak lai ho. Hatu district council kidon nem dekat selak, ne kidon nem ka kata intention provincial dekat selap ban suk ki pajba bentip na district council ki minor yo kata ye ki major yo kata bangiru sutru begin propose tentang sekali tang namta na kaliang jongi ye puncak. Mr. Chairman, sir, I kublai ya member Badan Berom ko soyong bala kali gitu ka jingkeli adu menta sir na kaliang jong district council ngimpat don kanu ka taka slap ke bangi labu Henry abangi pait pade ya ka jinglong ke jingman jong ka mang tingka ke jongi leni ka fun ke jongi ni la bu ya I minor kumbang la pelaj honu sedang bala de Sau Hajar Sheneng di kaba babun ke jing perlut la banlong ke major expenditure lani ka jingerap ke balong major ke bangila ban ai na kalian juga district council ke di Khatsan Hajar ya ke wi ka longi kata ke di balong major ndai ya ka minor ni ai Sau Hajar Sheneng di ngai scam ba nang ni sykhmat kumbala ajimut I member Badan Berom ni yo bangin ya wat banyak kumdo ke state kan le tidak kadang kalat kalenti yang ni nak kaliang jong ke isi ke jong iru ni yo ban ya streamline ni bangin ya penbaik hamtam ka beidei bat kini ke jingmang tingka ya kini sya penjulur ka Mariang ki yang kesem ke jongki di sukmen ba I member ila ai kata ke jingmut ngai scam ru ke isi nang ni sykhmat kan yo ban pay halor itai jingmut ba PPI. Sakaway Mr. Chairman, nashkwa nong ru nakaliang ka government kaya de kumwe Henry nakaliang ka district council ru laong ba kanai Henry kadi bandan ru kumale a practice sa po ka state kadon ka time frame no sngi adin malade submit ya kita ki jinge kan hap ka time frame kan no period tinbu kan kata ka hapo timing kan no tinbu kan sibo ni apply mata hadian si tayo ne si penai ne within kan 45 days ne kata kan limit ke di bandan bancu akwa lamba jong hi Mr. Chairman ba sai CM ba in perkhat lang nam kata nomor balik bai ba ken chu ai ngin bu kata handai yo le si hadian si snam arsam no padyo tengah supa ru ken bu lang itai benta ba ken perkhat lang kat no sni ken pelat ya kata jimut ke jinga joki. Mr. Chairman, sir, ngan ban biang sa sisin nakaliang jongi ke district council habang iyo ikini ki proposal lada ki biang lut nadong sedong nimju pan slam ban ong lele hadu sisnam te ka jingkeli kam numi namar ba katkum ke jingtip ke jonga hadin bang ye syong bat ki officers bangin pelat ikini ki proposal dan ki application ha ka beidai bat ka jingsha julur jong ki yeng ki sam lani kenu ke jing syam lanot jong ki pai ba ke jongi lada ki biang lut ki kot kisla namar ba don teng ihap ban penpai biang no syaki MDC skiba don borom bijongi namar ki ai tang ka proposal andai ya ka bank account kim ai ya tidur
ki kham ai ti dengi yo kum kita ki proposal ki bambiang ni pha biang syaki MDC concern ki jongi andai lada download ka application pat ka bank account pat ke dur kam slam yang i bangin perlat ya kani ka pisah ah bakai dei berkena cukelan ti samangi sotu kum ke isi ru mar kani ka dei ka emergency fund mani ka emergency requirement ka badon kam kirki ti dada ki biang lot ki kot kisla tah po stio Mr Chairman sir ka baslam shiposi ni la ayo ban perlat ya kani ka pisah Boleh subun siam borom tengaru ngong ba nambah ke jubau jeping lah susai pat ngangin nambah ki kor media manta ki bri ki pajwa ko konstitusi ba pero kini ba kadon ko begini ka jet scheme hapo district council but nak lihat jongaru sungu ya kata ka jubau jing ngahunru ka jing jubau tengi siam but ngangin kinsawan kita ki rangba sunong negi rangba lamba jongaru banya bu ini proposal ko boleh subun akan lihat Mr Chairman nasukan turu iki para MDC ki jongi ki bapediang ini ki application naki nongsong snong beper ba pin bu da ka kenja checklist mo kung mga ong mentan ka kerteng ka jing sya julor ka bank account pat kadur da fi wan ra iki taling kung mga ong mentan kam nom slam yang ibang pelai ka pisah. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.